Bari tukari na agiti ugoti bonthe barabare ugoti ndene Meru County ntuku ira twita ntuku ya aruti ugoti kana Taxpayers Day na tukuthurene au gusherekea ntuku iu na our top tax collectors, taxpayers babare ugoti na bura wingi muno ndene sub county chietu tukare abwao bakeja wakewa ni His Excellency the Deputy Governor na tukuwirirwa kiatho kiu ni inya muno amwe na agitithio ugoti bonthe na bonyabo twa Deputy Governor bachiewa kuringana na ngwira barutite ndene mwaka muthiru na mbui bwega nontu bantu ba Meru bonthe bokure ugoti na njira yagirite na njira bugi atumbithia tukothurania ugoti wa Meru County bwakinya 435 million ishere tukarinio na tukira mwathani bwega nontu ba cooperation ira tonete kuma kia biashara kibabe ngari ciao beyo paki town chietu kibarabe yana malori yao bakamatite into bakare ugoti na access point iruari ukarintuko ya usherekera antu babonde bagito ugoti na tukuibwega burundene Meru County nontu bantu kure ugoti bwega na nkiwa kikinya barabatiri ugoti kiria bara ugoti na mbu na uchiri kianthe na drama ethre lesson iruari nontu bukuona agiti ugoti itoba recognized in county na Deputy Governor Karunga mabo na bakiewa nyabo bagaluke buku barombera bagaluke bagare korea ugoti na mbu bare ugoti ya Meru bangi kenda tukomba witithia Meru wetu mbere nontu kure ugoti ikuwaka county yetu Meru kuchokeria antu betu ba Meru County wana biashara betu nontu bakurea ugoti bwega nebio tumethuthura na eruari ni kenda tumba kubatambua na kubabiewa nontu bangu injegera baritite ke ndira represented the governor wetu Mheshimiwa Kiraitu Murungi buga na asante sana kiri bodi yetu itongeretwe ni chairman Kailanya na board members barabange bonde bara yao na CEO wetu Dr. John Toiti na ritingo wetu bonde ba county ba revenue board nontu bangu injaga sana ra baritite kuthura ni ugoti te kwira isi ngo enjomo antu benda kwa avoid kuria ugoti bange babachumbura bange babarongogia kwe na mwinya beta bakaenda kura ritingo betu so ankwenda kuibweka sana Kiraitu ngo betu ba revenue board nontu wangu ira baichumite tukongela ugoti betu by 12% na itukumya corona ni irareo biashara itabugi lakini o hamwe na yo yareo ibarombere kuongela ugoti betu bomba witan by 12% tukwane asante sana na mbuge batu turi thirikari ira tutangeretwe ni Mheshimiwa Kiraitu Murungi tukendelea gutumira ugoti bubwe bwega tukendelea kubithira maendeleo ora bonete kumara yukire thirikari 2017 ibonete mandora tumbite kubithiria Meru ibonete maendeleo yara ya mashinani ibonete ndo ira tushkundetie atu ibonete bara ira tubithitie ilasi bira twakite mbasari sira tubithitie na nontu biachari ikare ibitha ikasana sana towns na thoko ne cietu market cietu ibukuona itukuendelea nya kuthiria market cietu nikenda aritingwe ba biashara kana biashara wetu bomba kuritira ngugi kuntu kutheru bukuona ato yukire thirikari market ya gakoromone na ara mama betu benda iria mboga nambi ekari umunanda ya ng'ambe lakini thai ne ekirwa kaburo ira thongoma bukuona itwikirite kaburo town nyingi kenjai tweta butererwa Muragembe itwikirite Bikindori weta babore weta baimenti kila mahali hiyo kazi inaendelea so akwenda kwa shua wana biashara betu tukenda utumira ugoti bwenu bwega na habwe butu wate mbaru bure ugoti nikenda tumba ukurie Meru yetu antu ba kai baile kana batatu bara batukure ugoti na bombere atiri batwe isheria tuku implement mantu ugoti isheria te mantu yo manakia na Kiraitu Murungi wa urite kuria mbecha fulani kana ntucha urite kuria mbecha fulani kana chairman kana Toiti hapana ni sheria rato tukulugirite ni mbunge yetu ya Meru so bahatungu yetu ni implement so gato kwenda kuwa ogetha kwi muntu muno tuona akura antu bakai taba inga to Meru babega sana lakini uko na bamwe benda kumya mitothori beta wetu ugoti bakaenda kureta siasa kana kureta ndurama itina araire tukwenda kuwa batu ni sheria twetha tu implement no te muntu tukira batu by the way okay agwethora tukuria ugoti umenye tumekuangalia na rato akwejera usitulaumu sisi hakuna mtu tunaogopa tunasema kila mtu alipe taxes ni shukuru wafanyikazi wetu nonto ikwetha kwena matheta rimwe oikwanga antu
kwarura buthuku na ritingui betu rira bakuthurania ugoti, lakini for the last 3-4 years or so aritingui betu tutiraigua complaints inkwenda ubere bwega sana kira itingui betu nontu akuthurania ugoti na njira very very professional.